Kakav razvoj događaja u globalnoj ekonomiji možemo očekivati do kraja 2022. godine? Tri su stvari koje bi mogle dominirati vestima u mjesecima koji dolaze: energetska kriza u Europi, urušavanje vrednosti različitih vrsta imovine i niz bankrota država u razvoju, kao i dalje urušavanje dioničkih tržišta. Inflacija će ostati važna tema, ali je u ovom trenutku vrlo teško predvidjeti smjer i snagu trenda. Članice EU koje su poznate po kvalitetnijem planiranju i boljoj pripremi već su osvestile energetsku krizu kao trenutačni nacionalni problem BR. 1. Piše Jutarnji list, nakon što je Rusija prošli mezak drastično smanjila isporuke energenata, u Njemačkoj je nastala situacija slična onome kada su šok izazvale sin nafte 1973. godine, ali je sada problematika kompleksnija. Nemci racionaliziraju toplu vodu, štede na grejanju otvorenih bazena, smanjuju broj upaljenih javnih rasvjetnih tila, ministri preporučuju kraće tuširanje. U gradu Diepoldisaldeu, u blizini češke granice, građani se mogu koristiti toplu vodu za tuširanje između 4 spojnica 8 ujutro te 11 spojnica 1 navečer. Vonovia, najveći iznajmljivač stanova i kuća u Njemačkoj, najavljuje da će grejanje noću ograničiti na 17 stepeni Celzijusovih, piše Jutarnji list. Predsjednik Njemačkog udruženja gradova poziva gradske uprave na gašenje javne rasvjete noću, kao i gašenje semafora, na zaustavljanje tople vode u javnim zgradama, muzejima i sportskim centrima, prestanak osvjetljenja zgrada i turističkih atrakcija, povećanje temperature na klima uređajima i u distriktu Lahdil već nema tople vode u školama i 60 sala. Düsseldorf je kompletno zatvorio kompleks bazena Münstertherme. Bolja situacija je u Berlinu gdje su samo isključili termostat na bazenima. Građani masovno kupuju pećina drva ili obnavljaju stare. Eksplodirala je prodaja ogrjevnog drveta, peleta i uglja. Velika je potražnja za kanisterima za gorivo. U Njemačkoj se procjenjuje kako su troškovi energije za kućanstva s 4 člana porasla do 200% i to na 3800 eura godišnje. No, najdramatičniji trošak doneće racionalizacija potrošnje industrije te posljedično smanjivanje industrijskog izlaza. Njemačka je dobro sređena država s visokim energetskim potrebama koja je najbolji primjer gdje može voditi energetski deficit čak i za članice EU s ogromnim financijskim rezervama, s obzirom da se najveći poslovni mediji najviše fokusiraju na ekonomske i financijske problem zapadnih demokracija. Ispod radara prolazi drama koja se razvija na takozvani tržištima u razvoju. Libanon i Šri Lanka već su prestali isplaćivati obveze vlasnicima nacionalnih obveznica, nedavno je artificijelno defoltirala i Rusija. Pitanje je koliko dugo financiranje rata može izdržati Ukrajina, čak i uz pomoć Zapada. Procjenjuje se kako je oko 250 milijardi dugova država u razvoju visokorizično te je vrlo izgledno kako će niz zemalja bankrotirati zbog rasta sin refinansiranja dugova. Prema Bloomberg Economicsu visoke su šanse defolta u Egiptu, Tunisu, Pakistanu, Gani, Salvadoru. Ukupno je 19 nacija u kojima živi više od 900 milijuna ljudi u nekom stanju financijskog stresa koji će rezultirati bankrotom odnosno prestankom plaćanja obveza međunarodnim investitorima, te će veći dio njih sigurno izgubiti sposobnost plaćanja dugova. Ukupno je ugrožena petina, oko 17%, ukupnih dugova tržišta u nastajanju teških 1,4 hiljada milijardi dolara. Financijska kriza tržišta u razvoju povratno će uticati na financijske performanse zapadnih zemalja. Defolti niza zemalja u razvoju produbit će i onako tešku ekonomsku socijalnu situaciju njihovih kućanstava i biznisa. Oko četvrtine obveznica zemalja u razvoju, koje u pravilu nose prinose više od 10%, sada je pred defaultom, a ukupna vrednost Bloomberg dolara Aggregate Sovereign indeksa potonula je od početka godine 20%, što je više nego celokupni gubitak u kriznoj 2008. godini. Logično je očekivati nastavak urušavanja vrednosti na zapadnim dioničkim tržištima, iako se tu procjene razlikuju. Dok Wall Street optimistično i dalje kolektivno očekuje 10% rast zarada u SP-u, Belkin Report, primjerice, predviđa urušavanje od spojnica 48%, kao 2009. godine. Zarade dionica će padati zbog troškova deglobalizacije, procesa dekarbonizacije, završetka 40-godišnjeg bikovskog tržišta posticanog niskim kamatama, produženja rata u Ukrajini, recesije na zapadnim tržištima, poteza centralnih banaka ciljanih zaustavljanju inflacije, procesa sindikalizacije, usporavanja potrošnje, pucanja mehura u drugim vrstama imovine.
Jedan od važnih negativnih faktora je i očekivani odlazak 22 milijuna američkih baby boomera u mirovinu, no, ključni je problem u tome što je putanja rasta osobnog bogatstva u Sjedinjenim državama iznad putanja rasta američkog BDP-a neodrživa. Dok su pitanje rasta bogatstva i rasta BDP-a poklapale od 50-ih do 90-ih godina, u 90-ima su federalne rezerve počele koristiti monetarnu politiku kako bi se osigurale brže bogaćanje od rasta ekonomije te je bogatstvo počelo rasti puno brže od BDP-a. A iluzorno je očekivati da je tako nešto održivo. Dugo je i potrajalo, piše Gojko Dreljača za Jutarnji list.